Ler Zacharias Njeru ojiwo jogo modak e gwenge gi jatend migawo mar pi Zacharias Njeru ojiwo jogo modak e gwenge magin wang' pi mondo mi odar kapok piny owacho tiyo kod agoko e darogi koyango ni wenge pi osebedo ka ketho ngima jopiny. Ne omedo ni oketo okang' makare mar neno ni teko mar mach mag chieng' otigodo e neno ni nengo mar stima odok piny e dongruok madhi nyime kono mar ywayo pi. Bende oyango ni gisebedo ka gitiyo kod omenda maromo milion 60 e goyo pi kowuok e kisimbe, kendo nyiso jotaa tije e Coast Water Works Development Agency mondo chak okang' mar tiyo gi teko mar sitima mar chieng' e goyo pi. Huu mradi umeweza kutumia takriban bilioni 4 kwa ujumla, na tunajua ya kwamba utaweza kubadilisha maisha ya watu katika sehemu hii. Malindi kwa mfano walikuwa wakipata maji kwa upungufu, lakini kama navyoongea sasa Malindi wako na maji masaa 24. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo la muhimu sana, na tunajua kwamba maji ni uhai, maji ni component ya ambayo ni muhimu sana katika maisha ya kiumbe binadamu na hata pia wanyama. Matatizo yangu ama matatizo yetu kama watu wa Malindi constituency ilikuwa ni kwamba hii project iko hapa, lakini haya maji yalikuwa yanagawanywa ili kuweza kusaidia pia vile vile Wakenya wengine. Ndio ilikuwa ni donda sugu sana hapa ndani ya Malindi. Lakini leo mimi niko na furaha ya kutangaza ya kwamba matatizo ya maji especially at national government level tumeyamaliza. Yamekwisha. Kwa sababu serikali kuu imeshafanya project kama hii, na saizi MD wa Malindi Water ameweza kuconfirm ya kwamba saizi rationing ya maji Malindi itakuwa hakuna tena.